Yes, Saksan, Gigi, yes, Saksan, kaya pahay lang sulang o siya namin. Dapat iti uli program ipak payeng di huminti. Ini gospel CENTENARY mahinga. Chumle chumako na onlusi. Iti gospel ipi upakai sukristamin bon chabin. Ngai dole cibai be. Upakai bikin. Minusit putulay na nakasangabin. Kunin lang man, kung sa kanina kuinaw. Isang taaswa, hindi. Pagkapun kumamit sa mga baikon doon po. At ang pagi po, ipakanyo ma-on ka ba? Ano pa din kilala ko. Gospel mo chigit mo, chula ba? Kunin, gahin mo pa. Gospel Centenary 1921 to 2021. The transforming power of the gospel from Bongkhat from Vietnam. This monument is erected in commemoration of the 100 years of Christianity amongst the KUKIs of Assam, in deep reverence and thankfulness for His mighty, amazing grace. It is dedicated to the Lord on this day, the 22nd of October 2022. May this symbolic monument of faith in Christ Jesus ever stand tall as an epitome of blessings and a reminder of the way of forward. Songpijang, 22nd October 2022. Dedicated by the Certified Advisor PNC CCC, elected by KUKI Gospel Centenary Celebration. Silang ahin taasan masaho min lahtay chan ani kisim tubin nga jajin kanin simin katin. Christian converts amongst the KUKI community of Assam, who, from the year 1921 till the establishment of the church at Lhasa in the year 1925, had endured and overcame all the pain and suffering in the name of Jesus Christ, and thus bearing fruits for our community. Listed below are the names. Khatla, Pu Sokotindo, Pu Tangkose, Pu Nozakub, Pu Vungse, Pi Hingzahoy, Pu Hangzase, Pi Tingzane, Pi Kimno, Pu Thongchung, Pu Pauzalin, Pu Thangzalal, Pi Veizahoy, Pu Thangzale, Pu Thongke, Pu Paukosa, Pu Lut Jao, Pu Kamse, Pu Thangzabung, Pu Mang Tin Se, Pu Tong Lu, Pu Pau Lun, Pu Lun Khohen, Pu Pau Lin, Pi Nem Zane, Pu Thang Tin Hen, Pu Pau Pum Zafu, Pu Pi Ha Kholam, Amaho Cheng He, Ngen Tia Puna, Gospel hungki pag-akuna lasanga hubung hungki tundok nila gamsunga taksan masaho. Katalay ki alamahin, pilay kun lamahin, ngen ke lamahin, kampom tel chan. Souvenir book ho, ahin, lui form ho, min chahizi. Silang ahin, gamsunga missionary
hung masita kinolowa ong ta ikivelwa ikisungse si chu nakoila na jui dihintin tun hatveve ichuk tiuhe KUKI Gospel Centenary Celebration Committee Chairman pun amasapenin hinchu nakipaminte Reverend David Patkai Lowu Upa Lin Zakam Changsan Upa Hen Zakam Haulai Pu Samuel Changsan Pu Ulmin Lan Lin Thang Upa Hen Zakam Haulai Pu Samuel Changsan Pu Samuel Changsan le Pu Min Lin Thang Pu Samuel Changsan Pu Ulmin Lan Lin Thang Upa Dun Zakut Changsan Upa Dun Zakut Changsan Chuk Zau Ting le Pudar moing loya tu pa cha le hintin Milun lin kola lumam Musit tayin da chung yo to ready san jing ti Ti sing hao chang san ul hoi GB sing hao zau ting le Pu se ma hang sing song zang hakem Abani Pu Senin Haukip Tipu Kene representative Zit Abani Upa Gil Patil GB Lunsa Changsan Sunggang Abani Pu Senin Haukip Inna Nin Pulun wa hatung patin Wa Assam Ken Kapi Nahi Ang pamozo si Centenary kung din at sibay nakalag sino na ako rin taong na iga mandiwahin itinatigahin patiyan tulong tang ni kan simbok nomin pagkajin Jerusalem lehin bukit panon mangle he ay bawi kambem bemin kanwujun kipala kasabe suin namdang ten pakain tilaw pita abol pitawe atiwe pakain tilaw pita abol pitawe iti kipa utang patinin patiti simbutan tung tiwa din patibuan lang amen tuna gospel kipara tupa hulun kalkum jahat hinna iga amanuhi namdang te hici ikilbol wa ko nahi patherin aumpi tawe aumpi we ili amudo tinaw yan lang sule ho sunga kita nga iga dipok teje hin pathen ay ngone pathen ay umpi nawe iti ipaum tam zona ipe wa hatchung pathin hawa na piute bonen se ten khadle nom che wa kon yan the yek long dung dung lang taw na ka mangute pang pathin pakai wat bi nang mahi nga ka thum jiwa timikinlo pita nei to sai sa the jalun Rabi khat lo pi ta nang malo binagan jai the jan ka to min thi ka thang wa ni amen to phat bi khat ka sai wa aban thong masal li da jing isko muna ko na gum khen do di utan apaka yesu krista bilung set na papa the ngai na kale lagaw the pan kom pi tin to ton so din ta san meeting ke yung piling ta
lom hả ê sao không trái tao đi Dona Kaidona Vice Chairman Upa Ichihaulai Ama hin ini video hin Pama ahung na lai ding ho zong pe udin ichikin pi ta he Ipu hin iga nei video ichizo ting chuna man taw na mangin tin tapit ting chuna mi pi hola bon chike wa minute som tabang kichon na iga nei wa program hi aban bana ga cha ha diu min ti Pudin Hard Pie Epulua Achunung Pati Lu Sen Ne Chan Jeung Pan Masan Min Thieng Thang Wai Nung Hen Pini Dinin Pa Chapa Chule Kau Thieng Mina Hallelujah, Amen. Nang manitan iche munahin nang malusin ni changin mipi chang hi nang khenga khongin khonghi tai tia Peter hi suna imu bangovin to kham na vele han imu dius ai hi che kinep na wang hi chun ti ni neilo kinep na hing chu za hi je chun kinep na be na gama konin kinep na hing zong ei pe thezpin ai za mitam tain in sungin khoga ve em ei wang kinep na ding kanai te poi aki chaya ka hetai kai ko a thase a kitom kun jenga mitam piom zin as ai poi ko da in lang ve te min ei ngai lu pau pathian hin ikinep naw ei su hing pe na divin aman ei hung hu hing vin aman lei se gamida fa anung teng wa ai zong le za gen the zu hitin ka mo hitin mi not khat le mi mu sit zong ki khanin te mi zong ki pa zo pon te malam zo se zo a hi wangin kinem ta gam tap gam izok thena divin aman mun ei sim pe ve keima om na num then ding wa ka hu pui kit ding na hi ve ei ti wa ai van gam lampi ei ko mu pe the zuga ti tin zo ta te van gam lampi ei ko mu pe the zuga ikinep naw che van gam ai la van gam nok je ta ni sei ju chulanga thi na le man na hong thun te nga hi le sei ji vin alampi sana em sana thieng sela ki sa akul chu to banga chama kor kha zo se chu tia chu em o iga sei teng wa la iga sa teng wa lim du to do vin khudi beng ji vin ai tu ni hin condition khat umin ka he na je ai le che gama cheng tinga bible na ti ho chi to bang ta
ko in lam dil deninge Calvary si tui khen Hilla kaboy de pove Zion chateประเทศเราเป็นจังตาย Gari ang pagka lot ka ulang sehe ang tunga mandi he. Asar ulang hoton. Asar kilo poisonin. An kong phat hiditan. To han kong mun lang kisut pet he. Ông không lâu lại thăm tạ mình